enwum bi ye fa no ase ho saa ase ho no video ne me hweye no na onua wa hye suit bi na wabo ne style bi nti me try say si bi o mo se me selu ma me hye da saa dress ni bi ahade na ma yes saa video ni bi nti me ma me na danfo be charge no phone ho saa time na wo se na me isu ya mfo na me ni smartphone aha ana me mo suit na me share suit no na me de phone no esi ho se na me ye video ti me wie no ana me ko share no ba se o video na me hwe me dem say hi adone no crow na me ho crow adwire me hey as if you na fe de na ama me more vim na me start say me sua lumba nwom no to ko school no me ti eduru entertainment kra na me dey me to nwom ne ade me ko ba bia obese o se lumba pa ba woni lumba nwom to me say o me to ene saa de na me freestyle kakra na me de ama omo no mani age enti lumba de me pe na asem ne ache me ni shia ba ko pe o Angel FM 2008 oh okay obo na na yewe na no yeah and the dusty yeah na dwen say obey interview no me kwa me ko twen lumba say me hwese me ba na me de me ne ho nti oba ye no ye wo hye reception wo no nti ani interview lumba wie na o pia akofo no ka akono o se lumba ifie o mo friend papa papa yeah okofia o mo friend papa nti o pia na me say papa there's my boni fie ni o say hey what is am say me ho ye o papa wow na me chia no lumba kan so say nipa bedi chebio iti mi nwe ya ti abro ese ajapade bebrebe ya efa nkwati kwa sama kwan odi wani abo wan safro hindia esue wunchiribu o enti daddy boy o me enfa odo o say nana du mensa o free jamasi chichire general polipo ao pape nana si watemwo obi aniwa wakwa di bi painti no omre ne so ya na ye di wo sin ni o amisike wo pensa ono nim di odi ye obi nton na kokko bi di e kodwe aji mre mu odi na bi odi u chamia odi ya ofeji amade semi dru sa dwesua na me twa di mu odi ya di mu ni mi di maipo Madam Asi bebre. abusuafo me chiachia obi a ema obi akwaba e baba Grace TV so me dise twedi ampo nyanko pantom obi a ho ye ye nyina ye diare ho ye man mo be se aboso mi nsia na ye chire ni brother bi mba e nyame dia abusua enene moa me abepi abrantie bi so abrantie abepi nso no o hwe ne ne ye se de nipa ban kwa sitie se de nyame si ball no ne tunyu ye gu ne ti so afese o si kasa ne nante na nyonto ne se de o si kwae ne nsa go ne be kasa hand gestures a o be kasa that lumba pepepe na o be pie mpatemu abrantie wa ebi mu gwa kire se lumba no ana sunsun be wura ne mu a se bi ono ane abrantie otimi nchen na uni membese ma prem ho kan se bebre abrantie no ha ye be din komo ye be na brabo mu kakra ba bi ofri ye be o sha brabo ase be obeju botaye isi na ni so na ni kasa nkwa ne se osan so tonwom se that lumba no ti e busa ni so ade hu be bi o pese odonyom to no ekokodu no nka bi kaka nche enipa din so ezinipa na mienu ayikan no ko de hwini ye pa se bi o bo se that lumba no na ebia ni sunsu ma be wura ne mu a o de tie kamehona ma na kwaba yento obo asfinko munia boko de asho bi aboko na say oba de adom me so ho ye pa amen ashase yakura mema ohwe afidie no ho na wa down we dia chafofo ye feel say wala ma di say okay adeshima ma me ankasa me di ankasa de nana boa okay ye me ankasa me nana ya papa de meto no nana boa nti eno na me susu nyina me nwa mu nyina de frame nti me san ba showbiz industry de na say no na say me de medin nti medin ane nana boa na boa free fine fa we free ampa me number 2
I will find. Kuchi Nkransa. Santasi. Santasi Road na about Kuchi Nkransa. Do Nkransa no branch on your right. Oba Mpami Street. Wow. Number 2. Ana Sokome Mpami number 1. Oh, okay. Ana Bushen number 3. Kumasi Bushen Mpami. Oh, okay. And Tiene number 2. Mimi was number 2. Yeah. And you show up bra basha say because me dey me home me want dwele me my bottle pa na me say o mo hwe because that lumba na say when ni e be obi a bin tete kan fi fa bro mo say o fi pa me number 2 how na e wo abra bo mo ma mo say and now that lumba mo ye busuya na say this thing and dey say dey work na no kre na dey tie nyina no say me ankasa no me ma me na me papa o mo ko mo Nigeria. Okay. Omushia ohono mo wo me na o de me ba Ghana. Me nana. Okay. We film mama ye okonodu. Yeah, Teresa Konodu. We film na nsen ya the last 2 years. Okay. Nti no one tete me ansa na me say go back to Nanaboa. Okay. Papa o di aso. Nti finally de me ba mpa me na me dey me be cool school SS. Me wie ye. Ti mi wie no na me so me obi a mani gyenwum ho pa and especially that's lumba nyum so de me tia na me bi yae no ti na me pelumba nyum ti mi wie SS no na me imagine say okay me kwa me hwe that lumba chi akwan because ti bi a me penwum no am pese me hu no na tu ana mo ka acha na SS me wie SS 2012. Oh, okay. Me say me call 4 years o course school atwuma kwa ma so trade. Oh, okay. Secondary school. Okay. Yeah, we call 2008 na maybe 2004. That's 4 years. 4 years for now. Okay. So we are seniors maybe. Seniors maybe. Nti we school no. Ana me man say ma ko sua sound engineering. Oh, Roman Hill, Lazy Beat. Madam for so ko Canada kra. Nti hono me sua nya me tonwom. High life. Nti me ya na o boys that lumba pa. I want to say that lumba. I'm say Jenya meti me ne binu no. Okay. Nti ma me mani be gyenwum to no ho. Me ye nwum na me to obi as that lumba nwum. Obi as ne me nwum. Ba na me am nwum. Ana me so we ne me fasa trend no. O si bi amanfo Canada o se me fasa trend na. Me di tu ana mo na me de bobra. Nti ne na afi de lumba ne de abaye me din. Ane edidididi ma na me be ye me nwum. Abons mo nyum bebre ho a me release ye but nim say emrepam me dey but ni na be ba magana fo nyina dey ehunwum a me so bitimi to etinese ubusa me say ma bra bo mu nsem ne ha kwan fa so a bitimi ye ya ne say sa na etie. Wow. Yeah. Tinyese bia ufiri su ta na pa ko David me me ho me free am papa me number 2 ho na me ma me free am papa me number 2 ho na me ma me free nti oh so no say asan for the edi enade there be o ma me free no ho na ho so free nti na me be ka me ma me side na ma ko ka me papa side nti me ni lumba de entem de emben be bia ba se nipa di nsentira nti na ma eti sa no ti rebe na wani ba o say o sem lumba pa 2012. Okay. O sa te say wo ye nyum no na o say o be kai last time na ye di nkomo stadium no because say lumba enwum bi ye fe no ase ho sa ase ho no video ni me hwe no na onua wa hye suit bi na obo ni ti style bi nti me try say si bi o mo se me lumba de me hye da ye sa dress ni bi ahade na ma ye sa video ni bi nti me ma me na danfo bi be charge no phone ho sa time na o se na me su ya mfo na me ni smartphone ana me mo suit na me share suit no na me de phone no esi ho say na me ye video ti me wie no ana me ko share lumba ase o video na me share me dem say hi adone no crow na me ho crow adwire me hey as if you kwa na fe de na ma me more vim na me start say me sua lumba nwum no to so one after the other sa kakran sa na fe de be hunwum ni bi to nti me ko school no me ti eduru entertainment kra na me dey nti me twonwum ni ade me ko ba bia obese o selumba pa ba o ni lumba no to me say o mani to
ɛna saa deɛ na me freestyle kakra na me de ama omo na omo ni agye enti lumba de me pɛ na asɛm ne ne akyɛ me ne na me di ne chi akyɛ pa me pɛ na asɛm so pa but unfortunately wo anya akonya nhia no ɛna ɔyɛ nyame de anya saa but me ne hia ba ko pɛ wo Angel FM 2008 oh okay obo na yewe na no yeah and the Dusty yeah na dwen say obey interview no asasa na time na the Dusty wo Angel FM yeah no Angel FM that time no nti me kwa me kotwen lumba say me hwese me ba na me de me ne ho nti oba ye no ye wo hye reception wo no nti ani interview lumba wie na o pia akofo no ka akọ no o se lumba efie o mo friend papa papa yeah okofia o mo friend papa nti opie na me say papa there's my bony feeling o say hey what is say me say me ho you papa wow na me chia no that was time I made who lumba me chia no 2008 that's how Africa na o question na o we ma o that's na mo SS1 wow that's no who say o say no o say na ono no eni pa dom yeah ba me di na me boy no na etwe no ba na adwene amma me so mo ha o say no no parent ma kofo na ka ko so no be ba bia I won say dan delay sa papa no e dey na okọ ha ana okọ ye na kure dey feel the man who that lumba bi ha na kure dey ba ko pe wow na ka say me say ni share bi ba na me nim ni fie wo North Legon o Accra oh okay me nim ni fie be bia no radio station ho nyina me mo Wisconsin University e bia me twem lumba fie ni mpe na me de ko adwuma wo hacho oh okay obi oni lumba fie bia ni me say baby I make an honor North Legon hacho yeah the brother na Osha say was it with that lumba no time bo pa o he nyom ne bi ni ade a brother na o hunze no and me moment say lumba pepe na ne say sibia amanfo e ka se me se no e wo se me so me start na me ye enema no no so ye ni bi se na be ya omuhumi a eja e papa wudi e no so na eja omuhumi o mo be cheche mo re kakra se lumba wonso na ja me hu abranche we ya nya we chichi kakra enti na ma me so meeting person me ye no style so we nyam dia na obot say na boy answer first na me bomb ti ba na me money say na me fa nwi nka ho na me de me natural hair na na ebo but see na me hu say me fa bibi nka ho na attachment na enye ti say papa ne de na bia was okasa and me show hand movement na so there was yasir crash so there was yasir say gwa say na as that lumba no say and so what should I know pick and I say any a bad natural whatever and no dey on say ya me bo nipa na obo bibia tutu e ji say na o man for say me say lumba ne dey na say some qualities bi o lumba mu a e betini me dey no so aye dey aye pe but ni nyina dey but one or two bi dey e betini aye pe nti sa me dey me me aka sa me ntimi hye na anka say pese me yem ho say because enem na me bo sana nya me bo sana nkopon bo me wow ene na obi dia dey abehia sa no nyom fum so ene me fum so wow kana se bi kwa se lumba se bi onye ni papa ne onye ni papa ne obi a wa begidi ye obi a gine ene kwa ni monyam shekesi yeah okay ti anyam to na wache se no aguso a we na ka me is it wa to dia na se lumba dia na bi a nyame adno nya akonya to bi de she on se anu lumba ewu ye ni nti no me for now no me ye lumba nwom no okay o TikTok no me to na de nwom sound na to ase okay ba me an kasa me so mo menwom macho okay me pese me ye ba me strega na for say me pese me so me de menwom ne dey eba okay na me so mo say omunje yentum okay omunhu ye mobo me de adisede na me de strega na for okay na mun fire say lumba wo wudi en so no ono aso na ka say ajebi wu a ajebi tias ya mo hwe me nti Ghana for me so ma ya mo hwe me kaka wow okay me banti o ma me ma mo yese oh me ma me de me nko ano oh okay ba me papa de o ma e wo ho o se hwe also oh okay ba me ma me side de me nko ano me ma me ba nti o papa side no ya almost hwe also e bi so sell said you sell lumba ya na ana ne wo na be frame sa wo se me pa let's be selumba I be selumba me papa na kasa hu na anse that lumba
Wow. Papa said that lumba There pa. was one that lumba ni episode. David. Ben cry. Wow. Ben by Pia. Okay. Wow. It's yeah, is the other lumba no up to amount for budget so near there. Obi invite over with that say Obra never to lumba nyom near invite you around. What maybe is happen. Okay. After lumba year no on the 1st January no. Okay. Na omo share me wo media no so. Yeah. Say me Lumbers look alike. Yeah. And Madam Fubi friend me say omo ye show bi. Okay. Say meet me aba be tulumba no am so oh. And come de na me ne empanifo bi ne nam. Okay. Omo futu na me de nam. Me fa me penye bibi. Nti omo ma me kwan de a meet me aba be to. Ba won se lumba no ono so no management team. Correct. What I say? Yeah. And before so baby bisa no kwa nka uhu the management team no. And sa no kwa baby bisa. Yeah. Woman father mo Say be say na me person. Because me no say be president am fi anfi. Me ya de bia me dwene ochina asem. No correct. Ehun ya. Enti me kwa me ka chem say nka me seek permission from penifo bi ho ansa na matima be yes ade no. Okay. Because esa ochina bi no obi di mba akogina ba bisa an na wo di lumba din ye dey. Yeah, episka. Enso na bia na ntisa na me ka chem almost oh the makan dey no credit no video almost remi a meto nyumba akumini mi ense dey dey. Mo na so dey na shape. But next time dey se mo ka se membra ma bibisa I will say it me seek permission from penifo ansa na yaba. Okay. Oh. Na ja. Ko to nyumba akumini mi ense bi mo a. Hoye good bye. Kuma say ya ahojo. Wow. Wow. Ese ne kakra amanfo hu adom a ewo mu. Ya o ma sha say patronize o nyesa. Sa. Okay. And yemra lumba no mo lumba nyom de edoso. Emu die pa na yo de. Other ma. That lumba nyom de ni nyina ede. Ntimi nya de yo de. But e de ya nso ha. Obenya ba ko bi enso na ka wakoma. Na what? Okay. And say you na say ni ametutu bi afa. Okay. But you be brave on man. I wasn't coming more be. So near jam mama ma hwefo na me wu me de minim de oti ye. Baba za hwefo gidi bi ko ma dika ka chom say omo wo selumba wo ye obi selumba na nyom to no so wo sa to. So e be ya de wo hwe e be je di ntina. Me kan say No correct. No correct. Enti ene ti me ma obi o. Ma ya bi na ja. Other ma. Okay. Ena izo. Mi oyina ma ba. Ene me na ja. Yeah. Now fans so we twem bia do that lumba that. Nkra no kra de je unhu mi ana eze. That lumba na. Wow. Yeah, boys bia no more. I know. Yeah. Okay, ti me ma acapella kakra. Yes, for back na. Lumba kan so say nipa bedi chebio. Iti mi nwe ya ti abro. Ese ajapade bebrebe a. Efa nkwati kwa sama kwan. Ode wani abo wan safo hindia. Esue unchiribu o. Enti daddy boy, umemfa odo. O say nana du mensa. Ofri jamasi chichire. General polipo. Ao pape nana si. Watemwo obi aniwa wakwa di bi paint no. Omre ne so ya na ye di wusin ni o. Na me say na den na adasa marriage mi fi ohun seye na titi abakosem kire ye se konfo no chi be pie we mai mu a no ye onwani anochi ju abodi anko twa ne dane wa anochi sokoji awe ye draba anochi koye na se wa ma ai ye di betu enfu o ni eja pese mi nkumi yen o yen ku bi hu chi na ya abu ano wade bi ye mi enu ya che bi o mo men fa odo yemi akumakro ewiase usuji aye di mawo munanso sa dadi lumba mame ene mukasa bo mabodia kwajo yeni emeti bia abeka krabi na mauko. Wow. When you wait to your Yemfa odo. Oh, okay. Wow. Why is it simple crowd? Because someone from yeah, because I was away young for someone from yeah.
Yeah, na so no. Na misike wo pensa. Ono nim di odi e obi ton akoko bi di ikwaje. Aji mremu odi. Na bi odi u chamia. Odi ya ofeji amade. Semi dru sadwe suwa. Na metwa di mu odi adi mu nim di maipo. Ah, nenu mu di de. Di maipe. Na nim ni na chi ni ya de. Encoding. Yedu baby sa encoding. Adi ebi yede encoding. So that wachi ya encoding. Eya bi eja. So that wachi ya encoding. Adi ebi yede Boni Joe. So that wachi ya encoding baby. Ema pe daji ajine. Aji di emu wode. Also man pe O se ema pe daddy ajine. Say be ma so no oba dem na ojenje no ni diagro. Oni diagro. Say ema pe daji ajine. Aji di emu on say e ka say ema ka say be me jenje me. That say I share am ko yi. Do say ema na pe daji ajine. Aji di emu on pe di emu on. Oh wow. Za o ka o. Aha, ba so somebody o smart say o tunim na e say o share that tenance na utie na hu ba bia o de ko wi. E man pe daji jine. Aji di emu odin. Aji di emu oduro. Aji di emu oduro. Ah, encoding. Wow. I see. Aha. Okay. Let me say one share that intia on tiase. I mean me share that isuan yi. Is auto what tie nyu no wa fa. Yeah, I say say na papa eka. Hey, Luba we smart. Wow. Hey. I see. See say then you man dey do one na on two. Oh, that meaning to pa. O sa la you kwa what watching you. You bebre e say na nte on yi. Yeah. Too fast so sa. Too fast so yeah. Wow. And you me dey bebre. Okay. Remember the o legend. A penance. Yeah, Kalumba say say nyu ya na dey be chire. Very share. Straight. O two we no say eduwa bi na o de ke weapons and what do drink you buy out there example yeah. Na unim I know so wonum so dey chire rest here hu kwan be for abrabo mu sika asem ne just abrabo ma pinisie yemra ho so kakra obetumi ama ye ho no ba ko we odo de na ati ntisi sa ho na ya se bia men say that and so yeah. Okay, no so anyone need ho o dey be ultimate to the opposite to be I say ma mi sini bakọ ejo ohun ochu mi fitananti yo kojo fosu o ha fise di oni begu bia ni wi asimo ohun enu aso anu ocho mi bakọ ejo eti mi pe owo bia boni do daddy lumbe mi pe owo bia boni okojo fosu o ah eti mi ni upridi ya dadi mi ni upridi tiana odi mi na ma fiem sa and now say me din daddy why did he must sa I can't kwampa kama saisa nesu onye ke hu se nipo nyame ehwa ne de nipo nyame ehwa no na so bo de ehwa wi ase de ya tamfo bia anti mi say wo enti yen say do ye wi ase mo nyame nti yen say do o nyame ni mi han mi say do nyame nti mi say do my brother mo o nyame ni mi han nti wow. Oh, you're too good. Now, I say look alike for you. Who be brave? I'm saying what the who focus on you to the question. Yeah, won say Lumba sebi o man be di agro. Okay. Ndi say me see me di na chi afa ne trend na ni kwa say me so me di agro. E say me ye serious and focus say no way na. Yeah. Okay. Is in the next best for 2 years, for 2 years, 1 year. Where do you want to get to? If an episode do it, that the Lumba adumi also ya what shall say to me. To say papa no ni ho. Enti o ntimi mfa no mba. Okay. Ana o enyuma wa bo agu ho. Enti bi dem pese
mehia Nyankopɔn anim adom nyansa ne kwane ahoden na me so me ntronwom okay me nto se de dadum ba na oye na se ne be ya Ghana for so no mani beje okay nti omuhumi a they will see say okay that lumba would so this guy said na anochi supreme no oye no so no e good nti me to no se dadum ba na I mean fan currency kupon fan currency na yento aso kama na yenso ema Ghana for ani nje se lumba would and still sunsun da so na mo kika se jabi ti asempa mam for wasemi o se jabi mam se wa na semni o se jabi wu a jabi ti ase ase sa ma me na se mo kan se odo enipa wu anu nwi na wo mu kwampa jabi ti ma yakoso ase wa na obisa okay o se si anu se ube mo yin me pese makobo obi din na o ka se wa ha na se wa mo bloggers mo ha adwino o se mam se wasemi o se jabi wu a jabi ti ase aha okay enti sa enti jabi wu a jabi ti ase to ka kase na otwa asumi yo de to ka kase mam na yo fa no yeah na mo ke kase aha o se ya na mo ke kase jabi wu a jabi ti ase na mam se wasemi o se jabi wu a jabi ti ase ampa wa ti ase so se mi nwe no kre okay o fa be wu a me edi ade se ni nyina fi papa ho lumba de wabonyum lumba de wabonyum but me sure say e beto de papa ye no so ama Ghana for no so ni age amen aha so say high life sa na bi na high life sa me kwa betima mama so menyum na kapel aha am na e betie sim na dia bi so won so dia wa sha ye dia obi hia mo for no so but the kind to kakra bi no no bi na man say no say adom no so ba ko bi ama ya wi a o say so jami ya mi muda min sayda so jami ya mi muda min sayda obi ya hwe me kama otan ni makorokoro osi wonpewa maninkoe otan ni makorokoro mi do siye koko famiko inti famiko famiko mi don't change inti famiko ti famiko inti famiko mi don't change afuna me de ba me person me so be bra no obi apeke da yebi wow okay ti se bi obi hwe o yire o ba na bisa o me o ba ko o baba and say you are responsible guy akaka o bo ko ti se obi hwe na o say abante bibi woni mu se me boa na kwan da so person obi so mu no boa o kwan da obi bre okay e say ehia management obi so mu obi boa na okay say the food Japan the piano to say me here piano for you and me for to me here do be piano me am my day okay and your phone number na be bisa to this okay okay my number na the 0550 561 458 okay 0550 561 458 and I say 0502 879099 050 sorry 0502 okay 879099 0502 okay 879099 okay there's two numbers I MTN back na Vodafone back Vodafone and as Telecel you know your WhatsApp numbers no Telecel no na WhatsApp okay MTN dem nya mfanya register but as time goes on dem dey okay so we person obo wa sebi find them oh serious but okay WhatsApp there sebi abuchu we from no friend WhatsApp there is all friend Vodafone line sir okay matia na me mo na o ma ko so ade no so me da se pa me da se bebre o bi abekatwa to watch Ghana for na the me person me kan nyina no say Ghana for mo fine pipe bon time echi na na me ma me kwatenten na ahoden na o nkwa ana o ade nyina na mom na enwuma me de ba so me sremo a monji mintum me de ensada ansayem ko to gugu form monji mintum na mo so yes na eso
yɛn toa de lumba bɛyɛ no so na sɛ bɛyɛ a still ni gye na ɛbɛtoa so akɔ yɛ ni why mesrɛm bebree we de me pamocho ni di ma why na bo asem osrɛm a edunum na eba ti mu gye ntum mai why mo na mo kasese a empuna na epuna enhia na ehye nti na me de bibia atoma nim na why me gya bibia ma mo de mo aso bebree okay was on we what's it say back one was it me de mo aso bebree wow I ran here no ba hwe no na mo ze no kre e balance that lumba nyom a otopa and our tons swap to no crojin you say bia yɛn to nsa asa wɔn fa bi me frame da bi ɛna ne kasa ne nante bibia I was adeɛ no wɔ ne mu wo de Ghana my best by Grace TV abusua ɛna obi biara sɛ South Africa be video so a mama yɛn so yɛn aba mɛmu nyame nka yakoma ne yɛn so yɛn aba mɛmu ne yɛn ta ne chi ɛma na ne so ade hu ɛmrem na ebia nyame nam ne so na obey the next that the lumba because that lumba new because our boy na yen wo ye but ya better ya ka kwantum na nyuma ka yin na di asama ya reche ni yeah so unti hu be hia say the best sustain the legacy no so nyame adom na brand say o abusuan so nyame ka yakoma na yemu ano na yakoma so ade yin amrem na onte so aba me nyame nti ye bebo ano ahye nyame de enu nyam amen brand ye do bi asemi ya da say that's bebree that's nyame ka na boa that lumba look alike. How many lumba they are boom? Wow. Oh, mo di abe boom. De do na munso. De na munso. Don be da ne firi amotio. Ne firi amotio. Apietus. Manom ni njingu. Apietus ofie ko na wa ha no. Apietus firi bebu. E kwa we na ofie na oba ha no. Sa. Yeah, bebu. Ho no firi. Ni nwa kra o manro. Oh, okay. Then apietus firi wa ka bi chere na zo kro. Mr. Apia Dankwa. We the wa onua na mekasa yo, me wa mpa me number 2. Ofra mpa me so na okubebu. Yeah. Onua man ro de me na de bia yo bebu. Aha, de bia o kan se. Wono so de hu na na hu Apia tu. Almost serious. Shout out to Apia in the mix. No bolumba nyompa. So the boss are remix no. Obi atu me so bo no. Kwame Lumba dia bebu. Apietus manin jingu. Yeah. Oh wow. And show against. Oh. Against. Obi atu me so bo. Matimunya. Ti ebe fa why. Uzia ti me sremu a we dia me poma cho say nyame nkai mu bi akoma. Na yenso enu aba me mu. Na number na etwagu. E wo video na identify na friend no. Matias ya. Obeje osuna akoma so ade bia watimi e de aboa. That's some bosom side will be a yasu. You didn't have a see what I say, OB Trading Enterprise, your Kumasi, South Interest Junction. A so much no pata, the papa name for papa, the Mr. Timika. Now call OB Trading Enterprise or South Interest Junction. Sounds no American form. A better grace financial services. The amount maybe a insurance once and someday. Ghana for more America and Canada. A better grace financial services. Better grace financial services. Kepwa Enterprise. Adansi hu ne ba bia wo Ghana ha de ho na benye bi o mo kwa bere aboaso of Kumasi Asante Mampo road mi so kwa na kwaje de na bibia enko ima na be di so na ye Lobika Foods omo Africa Health University and afi Kumasi Baba Sports Stadium opposite Calvary Methodist Church amakom omo track na ho nua ni bia o pe bia wo kwa kama nice eatery obenye bibia di opose the bronze wa on bibia wo bi on the ba one so da from Mr. Kwani na ho to na bibia nya so bi be kwa me be hia makra bye bye